Evan kania kumsom pariat kani chung ko khosak hausa kan nilowa kan khosak chu anuam khop mai skula po kathiam theya scholarship po la thei khopin kathiam thei ni kan nei an phalmi lo bel nu po kanaya sindi nia asmata amel tha angil nei boka kan hindu a engkim kan ti duna kan tui zong in anga mi te po hian in me min ti hian ka khria kan subject tui zong po in anga ti chuan lekha kan zo zom zel na tu po aloin ang che maya kan tho veng le zuala a chan chu chungte mu phak lawa kanom thei tonga aru ka in ngai zona ngai lu tuk to don lawa kan chungten khria se an du lo tu tak tak kan tia in nei thlengin kan soi dona ma se boina pakhat om chu sindi hi ka unaunu ni tlat a chan chu kanu hi ka te deu lain ka pa ne in thena ti chuan sindi pa nen hian kanu chu anin nei le a ti chuan sindi nen hian thi senin zom na nei si rovin unau kan ni ta ti na ni chu wangania strict view ma se zalen ta ka kan ngai zon thei kan school kalna po ain anzel theina chan chu tuna kan omna huna po hian in kan ru duna kan om don thei veka ma se kan chungte hmuwa chuan unau kan ni tlat si ni kan chungte chuan ngai thatlo na po an nei ngai lova kanu le ka pa in thren chu poiti view mai la kanu la sindi pa in nei chu katan chuan mal somna ani ve pakhata a chan chu in hre to kha chu ti lai chuan katan an chia ani na lai po om ve ni a chan chu unawa min siama in nei thei tu kha in nei thei lawa min siam tlat mai ni ani na taka phei chuan kumsom panga kan ni tong dei to in kan in tong to a company wang hian kanu le sindi pa hi in tong po an nia ma se anin nei de yang ti ngai na po kan khabik lo ni chu ke ni pani tan chuan chanchin lom om lo ani na lai om ve tlat sia tuna hian lekha zirin kan om meka kan malam hun tu chu engtin in nge ka khato bik lo ni ma se engtin zel nge kan om dan tu thabek nia in khriat kha comment lama ino soidon nia ti in evan hian testimony on soini hetiang thil hi mizo te zinga po tok kan lo om ve mai thaya kan om phei chuan comment lama kan soidon nia